imamo stvarno veliku čast i veliku izuzetnu priliku da možemo da pozdravimo profesora Spasoja Krunića na našem fakultetu. Ja mislim da je pre nešto više od 10 godina je bio još profesor Anko Radović, kad su bili neki dani Nikole Dobrovića. Jes, to je bilo, ali ima više od 15 godina. Više od 15 godina. Tako da je stvarno za nas uvek praznik kad imamo mogućnost da pričamo o knjizi, pogotovo u nekim novim knjigama. Pred vama je jedna, mi smo malo pričali pre ovoga, jedna od možda najlepših knjiga u poslednje vreme i po sadržaju, a i po vizualnom nekom kvalitetu koja je izdata kod nas. To je naš veliki prijatelj Dragorad Kovačević iz izdavačke kuće Orion Art, sa kojim već dugo sarađujemo, tako da njega posebno pozdravljamo. Ja ću vam posle najaviti ko će sve danas pričati, ali evo nešto što bih hteo da kažem, onako kao lični neki utisak. Od kad sam počeo da studiram arhitekturu, arhitektura Spasoja Krunića je bila nešto što je se izdvajalo iz konteksta cele neke srpske arhitekture. Kao student sam gledao interpolaciju u Knezi Mihajlovoj ulici i razne druge projekte. Nekako ono što se izdvaja je upotreba materijala koji se koristi na stvarno specifičan i neki prirodan način, oblici koji arhitekturi daju značenje i sama knjiga priča o metaforama, odnosno nekim asocijacijama i nekim simbolima koje treba arhitektura da prenese. I meni je uvek ostalo u sećanju i danas to često pričam studentima kada dolaze na pripreme. Ja sam inače 3 puta išao na prijemni ispit na arhitekturu u Beogradu. U jednom trenutku kada sam se pripremao, otac me odveo u biro Spasoja Krunića da malo vidi šta sam ja crtao tamo, da li imam smisla ili nemam smisla. I on mi je rekao jednu rečenicu koja mi je ostala za ceo život. Bilo je naravno, mi hoćemo da se upišemo iz prve na arhitekturu, ali to nekada nije moguće. Rekao, pa šta, i ako padneš jednu godinu, nema tu nikakve veze, ta jedna godina ti u životu ništa ne znači, posle možeš sve da nadoknadiš i sve da uradiš ako imaš volju i energiju. Nažalost sam ja pao jednu godinu, odnosno 2 puta se nisam upisao, ali 3. put sam se upisao i čini mi se da mi nikada nedostaje ta godina koju sam proveo ovde, inače na Fakultetu tehničkih nauka, studirajući građevinu. Ali mislim da je jako bitna stvar da ako imate neku želju, ako imate neku energiju i volju da nešto uradite u životu, godina nikada ništa ne znači, tako da treba želeti, slobodno prođite ovde, treba želeti i stremiti ka nekom cilju. Danas o knjizi će vam pričati ljudi koji su najzaslužniji za njeno izdanje i za njen izgled. U prvom redu Ljubica Jelisavac, ja se izvinjavam se, Ljubica Jelisavac Katić. Ja sam danas u koleginicu, pa se zbog toga izvinjavam. Milan Đurić, profesor, i Aleksandar Bobić. Pa, ja sam imao zadatak da ovaj neki početni, uvodni govor održim. Ja se nadam da nisam previše vremena oduzela, sad oni ljudi koji su stvarno zaslužni za izdavanje ove knjige i za njen izgled i za njenu što je najbitnije, njenu poruku koja se nalazi unutra. Ja im prepuštam reč. Moje ime je Aleksandar Bobić i ja sam urednik ove monografije. Ja bih nekako u ime svih i ispred svih istakao neke reči zahvalnosti na pozivu da promovišem ovu monografiju, baš, ajde kažem, u Novom Sadu, i nekako mi je drago što se to dešava ovde u ovoj školi.
I mogu da povežem sa imenom, odnosno nazivom ovog amfiteatra, dakle po imenu profesora Ranka Radovića. Verovatno će profesor nešto o tome kasnije reći. Su oni na neki način savremenici i nekako su im se životi, odnosno njihov rad u određenom trenutku preplikali. Pre nego što nešto kažemo o samoj monografiji, dozvolite mi da pročitam neke delove iz biografije profesora Spasoja Krunića. Spasoje Krunić, arhitekta i redovni profesor Univerziteta u Beogradu na Arhitektonskom fakultetu, u penziji je od 2005. godine. Krunić je hercegovačkog porekla i pravoslavne veroispovesti, Krsnoslava Đurđeva, rođen 23. oktobra 1939. godine u Nikšiću, u tadašnjoj kraljevini Jugoslavije, od oca Vojislava iz mesta Stolac, iz Hercegovine, i majke Jelene, rođene Koholj, takođe iz Hercegovine, iz mesta Bilo. Supruga mu je Zorica, a sinovi Vojislav i Dragoslav. Kao što je Darković istakao, profesor Krunić se izdvaja od, ajde kažem, velikog broja arhitekata, naročito arhitekata njegove generacije, dakle oni koji su rođeni pre Drugog svjetskog rata, po, ajde kažem, raznorodnom i raznovrsnom stvaralaštvu, koje je nekako, vidjet ćete i sami kroz ovu diskusiju, a i, kažem, kako je rekao u samoj monografiji, ističe tu specifično kretanje koje nije bilo, kako je lokalizovano u nekim velikim sredinama, što je čest slučaj za Srbiju, a s druge strane prepoznato je kao kvalitet. Dakle, realizovati dela izvan velikih sredina, kao što su Beograd, Novi Sad ili Niš, znači mnogo manje sredinama, koja kasnije postaju vrlo važna dela i bivaju prepoznata od strane kritike, teoretičara, istoričara, arhitekture i umetnosti, je, priznaćete, i danas, a i u to vreme, jedna posebna specifičnost. On je radio različite tipologije arhitektonske, bavio se urbanizmom, radio čak na metrou, na konceptu metroa za Beograd, s jedne strane inovator, ima dosta patenata, dakle, s druge strane umetnik, vrlo značajan, kao član Unpuca. I njegovo to kretanje kroz život i kroz, ajde kažem, profesiju je veoma specifično i značajno, naročito to mogu da potrebe mnogi od onih koji prate profesiju samu i koji, ajde kažem, lično poznaje profesora Krunića. Nije slučajno što je njegovo delo zabeleženo u velikom broju publikacija, dakle, koje su regionalnog pa i svetskog značaja. Recimo, praktično profesor Krunić je jedini autor iz Srbije kome su prikazana dela Memorijalni centar na Ravnoj gori i Palata Zora u Fejdanovom atlasu savremene arhitekture, i to u 2 izdanja posle 2000. godine. Dakle, on je na jedan onako specifičan način prepoznat na sličan način koji je profesor Ranko Radović, možda jedini iz ove sredine, koji je prepoznat u, ajde kažem, u tim nekim svetskim krugovima, izvan regiona. Potvrdu za njegovo stvaralaštvo je u suštini dobio od ove sredine na, kako rekao, razne načine. Ono što je možda profesoru veoma drago bilo, a tako mu je počela karijera, da je 1964. godine dobio studentsku nagradu Ratka Bogojević, arhitektonskog fakulteta iz Beograda, za najbolji rad iz projektovanja na 4. godini studija. Već tada se, u stvari, on, ovako, znači, retroaktivno gledano, nekako se otvorilo polje da se ima neka vrsta, kako rekao, nagoveštaja, da će on, u stvari, kroz svoj život i kroz svoj rad da napravi iznadredne rezultate koje će, u stvari, da ostavi
generacijama tadašnjim i onima koji dolaze, među kojima smo i mi. Profesor Kunić praktično dobio sve nagrade koje mogu da dobije, znači priznanja od ove studije. Tu računamo i veliku nagradu Saveza arhitekata za životno delo, računamo godišnju nagradu Saveza arhitekata, nagradu za životno delo od Olupuca, udruženja primjenih umetnika, povelju za životno delo u arhitekturi Srbije, Dobrovićevu nagradu, dobije neka društvena priznanja, između ostalom diplomu zaslužnog građanina opštine Kraljevo, gde je jako mnogo radio u jednom trenutku. I ono što je možda najznačajnije kao jedno, ajde kažem, opšte priznanje, profesor to priznanje posebno izdvaja, to je 2015. godine dobio orden Svetog Save, drugog stepena, koji dodeljuje Srpska pravoslavna crkva. Dakle, pred nama je jedan autor koji je u stvari ne samo u svetu arhitekture, već uopšte u našem, ajde kažem, društvenom životu ostavio značajan trag. Što se tiče same monografije, mi smo radili na ovom monografiji nekako 2 godine i jako je interesantno i za one koji u stvari se bave istorijom umetnosti, istorijom arhitekture, teorijom arhitekture, raditi na monografiji sa živim stvaralcima. Nekako najčešće se rade monografije postkupno, što je jedan takođe poseban izazov, ali mislim da je veliki stvaran izazov raditi sa živim stvaralcem, gde postoje određene teškoće u onom smislu gde se dolazi do neke vrste interpretacije samog autora, što u stvari onaj koji je urednik ili, ajde kažem, autori same monografije je na neki način otežavajuća okolnost. Olakšavajuća okolnost je što je moguće doći do većeg broja podataka, moguće raditi intervjue sa autorom, znači moguće je neke eventualne, kako bih rekao, nejasnoće razjasniti ili pronaći neke puteve koji mogu da ukažu na neku vrstu specifičnosti koja je važna za, ajde kažem, proučavanje, interpretaciju i tako dalje. Ova sama knjiga je interesantna iz više razloga. Kao što je kod profesora Krunića, između ostalog, ono što najviše ističe vezano za arhitekturu, a to je na prvom mestu tehnika, na drugom mestu umetnost. Ne rangiram, nek samo mora da ide neki red. Tako da na trećem mestu je misalnost i na četvrtom mestu moralnost, odnosno etika. To profesor najčešće ističe u svojim predavanjima i to se nekako očitava i učitava u njegovom delu. Možda je na taj način ova knjiga na određeni način naslikava i tu, ajde kažem, neke ta 4 principa kojima se on rukovodio. Dakle, ova knjiga je imala jedan težak zadatak da ostvari jedno obimno delo koje je praktično više od pola veka se pojavljivalo, da ga na određeni način uveže sa nekim životnim okolnostima samog profesora Krunića i sa nekim, ajde kažem, društvenim kontekstom u kome ona nastaje. Tako da je ta slojevitost je veoma kompleksna i taj zadatak je u stvari Ljubica veoma uspešno obavila, zato što je morala da na neki način detektuje sve te presečne tačke, sve te uticaje koji su postojali u vreme ne samo dok je profesor radio, već koje on u stvari na određen način preuzimao, sledio i dalje napređivao. Ono što je nekako veoma važno reći još za profesora, to je da je on već od samog početka, znači u vreme kad je bio mlad, koliko većina vas, kao student, je bio odmah u početku veoma aktivno na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, u okviru poznatog u to vreme, a i danas čuvenog kluba mladih arhitekata, KMA, gde su mladi ljudi, među kojima je profesor prednjačio,
pokušavali sa nekim svojim profesorima i saradnicima. Profesor Ranko Radnić je bio vrlo aktivan u PMA, kao stariji. Pokušali su da napravili su te prve svetske arhitekture koje su u to vreme nedostatka te komunikacije, tako, uspevale na neki način da otvaraju te male tračke nade i prozore u svet vezano za različite teorijske važne spise iz arhitekture i misli i tako dalje, tako dalje. Od tog trenutka profesor praktično njegov borbeni duh, tako kažem, ne jenjava do današnjih dana. Dakle, uprkos tome što je, ajde kažem, ima povredu od prošle godine, on je uporan da nekako iznese i ovaj put do Novog Sada i ovaj današnji dan za samu profesiju. O ovoj knjizi moguće govoriti na više načina. Moguće govoriti o onome šta je ova knjiga zabeležila, kao što je moguće govoriti i šta nije zabeležila, ili šta se ne pojavljuje u ovoj knjizi. Ja uvijek volim da govorim o tome šta se ne pojavljuje u knjizi, a na vama je da vidite šta se pojavljuje u knjizi. Tako da se u ovoj knjizi recimo ne pojavljuje 377 strana, ili se ne pojavljuje 451. slikovni prikaz, ili se recimo ne pojavljuje 501. primjera. Od projekata recimo ne pojavljuje se policijska stanica u Sečnju. Dakle, ova knjiga je prilično obimna, ali ona ne beleži sve. Ona se ne bavi neku vrstu totalnošću vremena i rada profesora Krovića. Ona u nekom vremenskom obuhvatu, ona obuhvata u suštini neku vrstu istorije situacije profesora Krovića, koja datumski gledano, znači vremenski, počinje od 1958. godine, ono tu kada upisuje arhitektonski fakultet. I ja nekako u svom pogovoru vidim neke 4 perioda života i rada profesora Krovića, koje možemo da prepoznamo kod svakog od nas, ili ćemo prepoznati. Dakle, postoji ono što se zove detinjstvo i o čemu mi često volimo da govorimo, ali u suštini nemamo šta da kažemo. Ono je nekako izvan uma. Postoji onaj period u kome ste vi sad zagazili, iz koga sam ja nedavno izašao, to je period mladosti, koji traje, koji je elastičan, koji je prilično rastegljiv i koji je u suštini kod profesora Krunića, ja bih ga detektovao, trajao negde do njegove, recimo, 40. godine, to je znači dana 1979. godina, zato što on tada radi 2 velike stvari, poznati komandno-operativni centar policije i tada praktično radi prezatvor za stranice. Znači, to je period koji, u stvari, u kome se na određeni način jedna presečna tačka u kojoj se završava jedna faza koju je on proveo u radu s jedne strane na razvoju metroa u Beogradu, ali s druge strane u radu na veoma značajnim projektima. Jedan od prvih je u stvari groblje Streljina u Kraljevu, veoma poznato, verovatno većina vas je ili bila ili zna za taj memorijalni spomenik. I za niz vrlo važnih zgrada, odnosno to su u stvari porodične kuće koje profesor radi u Zrenjaninu. Koje, tako da možemo da kažemo da su 70. godine na neki način obeležila u stvari Vojvodina, Banat, gde je profesor čak, čini mi se, godinu dana proveo, tako, životno ste proveli, znači niste samo radili, već ste i živjeli u, ajde kažemo, ovom delu zemlje. Od te 79. godine praktično počinje
jedna, ajde kažem, odrasla faza, neću da kažem najmjerno zrela, iz razloga što bi on trebalo da znači da mladost nije zrelost, tako. Znači, često se kaže da je to zrela faza, ja bih rekao da je to odrasla faza, koja praktično traje još uvek ili izmakuje tako, i onda dolazi ta četvrta faza koja je fantastična, jedna nova faza, o kojoj niko nema nikakvo pamćenje, a to je ono što Heidegger zove biće ka smrti, dakle to je jedna vrsta, ajde kažem, izlaska i onako direktnog slučajanja sa tim, ajde kažem, ovozemaljskim životom. To je nešto sasvim novo i to je jako interesantno. Nimalo manje interesantno od ove prethodne 3 faze. Osim toga, ja bih još dodao da na jednom, ajde kažem, tehničkom nivou ova knjiga je podeljena u više, ajde kad njena struktura se sastoji iz jednog uvodnog teorijsko-istorijskog teksta koji je autorka Ljubica Jelisavac, Katić. U okviru teksta, u okviru ove knjige postoji još 2 teorijsko-istorijska teksta, jedan ranije publikovan od profesora akademika Milena Janice i jedan tekst od profesora Vladimira Markova, koji je u stvari dorađen specijalno za ovu knjigu. Dakle, to su 3 teksta koji nekako čine srž ili kostur ove knjige. Unutar ove knjige su prikazani na jedan specifičan način unološki niz projekata, gde je metodološki uzet godina za svaki projekat, bez obzira da li je realizovan ili ne, godina unutar kada se ideja o tom nečemu što se tek treba se pojavi ili se pojavi na visokom ili niskom intenzitetu, svejedno, kada je to započeto. Dakle, to je metodološki gledano na taj način postavljeno. Knjiga je dvojezična, srpsko-engleska, tako da je ona, kao tako, ona je dostupna i inostranoj publici izvan naših regiona. Knjiga, ono što je možda za profesora Krunića jako interesantno, da je on u svom radu jako mnogo posvećivao pažnje u discipline same materije, radu sa materijom, ne samo sa odličnim formom ili artikulacijom, konfiguracijom prostora, tako da u njegovim delima je moguće zapaziti tu jednu fantastičnu pedantnost u radu sa materijom, što podrazumeva jednu fantastičnu pedantnost u izvođenju detalja. U tom smislu ova knjiga na neki način ima te neke, ajde kažem, za našu sredinu inovativne stvari. Ona ima 2 vrtice, iz razloga što postoji taj teorijski deo i taj, ajde kažem, praktični deo koji u stvari bavi sa samim projektima, tako da je moguće na taj način lakše pratiti celu knjigu. U ostalom imamo 2 ruke, tako da sa 2 ruke mnogo lakše uradimo nešto nego sa jednom, što ne kažem da nije moguće sa jednom. Ona ima tu neku specifičnost, ja to uvijek volim da kažem, ima tu specifičnost ojačanja samih torica, odnosno omaka po ivici, da ne bi došlo do onoga što je najčešće slučaj sa omakom svake knjige, a to je da imamo to cepan i tako dalje. I numerator, sad sam pogledao 2 knjige koje smo doneli za vašu biblioteku, vidio sam da su jako niski brojevi tih knjiga. Profesor izabrao među prvih 20, mislim da su brojevi. Broj 13 i ne znam koji je broj drugi, od 500. Tako da postoji numerator gde u stvari svaka knjiga ima svoj numerički broj u odnosu na tiraž. I na kraju, pre nego što dam reč Ljubici, ja bih ipak želeo, možda najbolje da pročitam, jednu vrstu zahvalnice onim ljudima i na taj način želim da pomenem ljude koji su radili na monografiji.
Ovde i sada zahvaljujem svima koji su pomogli u pripremu ove monografije. Izuzetno i zaovek zahvaljujem Spasoju Kruniću na ukazanom poverenju, a posebno na preduzetom riziku da izloži sebe i svoje delo sudu istoriografije, na bezrezervnom otvaranju i ustupanju lične arhive, na požrtvovanim i istražnim inicijativama, sugestijama i primetama i nadasve na borbenom radu i učešću u svim odnosima i elementima pojavljivanja ove knjige. Veliku zahvalnost dugujem Ljubici Elisavac-Katić za studiozan traktat o delu Spasoja Krunića i pronicljivu analizu odnosa i presečnih tačaka njegovog života i profesionalnog rada. Velike reči zahvale upućujem i estetičar arhitekture profesoru Vladimiru Maku na ustupljenoj i dorađenoj ranije publikovanoj studiji o Krunićevom delu. Zahvalnost upućujem i akademiku Milominu Mojanici, takođe na ustupljenom ranije publikovanom eseju o rukotvorenim skicama Spasoja Krunića. Duboku zahvalnost dugujem umetničkom direktoru ove monografije, Vladimiru Milenkoviću, što je učinio umetnički izraz imanentnim ovoj knjizi. Ogromnu zahvalnost odaje Milanu Dragiću na uspešnom oživljavanju i artikulaciji knjige grafičkim dizajnom, a posebno njegovoj istrajnosti u našem nezaboravnim zajedničkim i permanentnim dvogodišnjem radu sa profesorom Krunićem. Značajnu zahvalnost dugujem lektorki srpskog jezika Ivani Radovanović-Vuja i prevoditeljki na engleski jezik Zorani Todorović, korisnim sugestijama, izuzetnoj posvećenosti, privrženosti, efikasnosti i kvalitetu u svom radu. Zahvaljujem recenzentima, profesorima arhitekture Milanu Đuriću i Aleksandru Vuji na razboritim sugestijama i studioznoj analizi transcendentalne strukture knjige i njenog doprinosa svetu arhitekture. Najlepšu zahvalnost dugujem Krunićevoj supruzi Leposavi, što je učinjeno dom Krunića, bar privremeno domom svih nas koji smo radili na ovoj knjigi. Na posledku zahvaljujem izdavačima na Univerzitetu Beograda Tehničkom fakultetu i Orion Artu na prepoznavanju značaja i važnosti ove monografije za akademsku sredinu i čitaoce, kao i štampari iz Brešan na bitnoj pomoći pri štampanju knjige. Hvala vam, ja bih sada dao reč Ljubici. Poštovana skupa, ja naravno ne mogu da propustim priliku da se još jednom zahvalim profesoru Kruniću koji je imao poverenja da me uputi u svoj svet arhitekture i da zajedno sarađujemo u dužem vremenskom periodu. Nadam se na zadovoljstvo svih. Zahvaljujem se također recenzentima, gospodinu Milanu Đuriću i Aleksandru Vuji, koji smatram da su napisali recenzije kakve ova knjiga stvarno i zaslužuje. Izdavačima monografije, Arhitektonskog fakultetu u Beogradu i Orion Artu i naravno gospodinu Darku Repi koji nas je sada ugostio i pružio mogućnost da i vi čujete nešto o knjizi, a nadam se i zainteresujete se. Naslov teksta nametnuo se sam po sebi. Sintagma prostorne metafore u slučaju ove knjige ističe pre svega pojem prostora, a kvalitet prostora, kao što smo već čuli, prioritet u Krunićevoj arhitekturi, dok metafora podrazumeva sva značenja, simboliku i duhovnu nadgradnju osvojene forme. Tekst koji potpisujem sastoji se iz obimnog opšteg dela i pojedinačnih opisa i tumačenja svakog od odabranih radova, tako da dve kompleksne skupine tekstova čine celini. Kritičari su o Krunićevom stvaralaštvu uglavnom blagovremeno dali, možda ne uvek iscrpne, ali svakako značajne procene. Za rasvetljavanje enigme Krunićeve arhitekture posebno su važni i pisani temelji arhitekata i teoretičara Vladimira Maka, Miloša Raperovića i Milana Lojanice. Preduzevši rad na daljoj sistematizaciji raspoložive građe, pronalazila sam neispunjene prostore u historiografiji. Naime, nedovoljno je bilo pisano o spomenicima memorijalne arhitekture Spasoja Krunića, izuzev čuvenom memorijalnom domu na Ravnoj gori. O privatnim kućama takođe nije bilo pisano do sada i tu je niz objekata javne arhitekture i nerealizovanih dela o kojima ima traga tek u projektnoj dokumentaciji i skicama. Tumačeći Krunićeva dela, nastojala sam da potretam organski karakter njegove arhitekture u celini, a ne samo u kontekstu najpoznatijih dela. Naravno, trebalo je ponovo istaći reprezente opusa, inovacije u pogledu konstrukcije i konstruktivnih sistema, forme i primene materijala, ali i definisati konstanta autentičnog autorskog pristupa, počevši od ranih radova sve do kapele Rodoljubu Kraljevu koja ilustruje naslovnu stranu knjige.
Tokom školovanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i formiranja u ateljevu profesora arhitekta Milana Zlokovića, Krunić je stasao na svežem tragu avangarde i najčešćim korenima Beogradske arhitektonske škole. Na ovim osnovama u poslednjoj deceniji 20. veka postao je i ostao jedna od ključnih figura srpske arhitekture. Rani radovi arhitekte vezuju se za njegov period življenja, kao što smo čuli, i rada u Vojvodini, odnosno Banatu, tačno u Novom Bečeju, i profesionalnih angažmana u Opovu, reći o galeriji slika iz 1970. godine, zatim Doma mladih u Melencima 1974. godine, pa Zrenjaninu, nekoliko kuća, među kojima je najuspešnija kuća Tašin Bugarin, iz 75. i zatim pomenuti zatvor za strance u Padinskoj skeli iz 83. godine. Ima tu još nekih projekata, ali ovo su najreprezentativniji, znači vezani za ovo mesto. Ovu ranu fazu njegovog rada odlikuje autentični eksperiment u interakciji podneblje, materijali i struktura. Već tada jasno će spojiti težnje koje prate ceo njegov rad, a to su prilagođenost lokalnom materijalu, čitljivost struktura i prepoznatljivost. Tako, na primer, kod galerije u Opovu iz 1970. autorskom delu Krunića i Miše Berdakova, refleksije baroka i uspostavljena sadejska forma izdanja sa zvonikom obližnje pravoslavne crkve iz 19. veka, manifestacije su postulata koje će naš arhitekta poštovati do danas. Kao i vi, sećam se ja nekih svojih početaka kao istoričarka umetnosti, bila sam u poseti pre 15-20 godina na galeriji. I tada sam, znači, prvi put videla uživo i mogla da uđem u jedan objekat arhitekta Krunićana, ne znajući u tom momentu da je to njegovo delo. I moram da kažem, bila sam zatečena i spoljašnjošću i unutrašnjošću objekta, a pokojni, rano preminuli Pal Dečov, slikar koji je vodio tu galeriju, on je sa takvim pijetetom nas podsjetio ko je autor, arhitekta, da sam ja bila, zaista sam sašla po jednom hramu, a to nije ni čudo s obzirom ako vidimo kako je rađeno krovište, kakva je konstrukcija prostora, zaista je to jedan savremeni hram praktično, hram kulture. Dom u banatskom selu Melenci, iako nedovršeno, autentično delo, pleni po spoljnu, to je taj dom mladih, ne znam, verovatno vi znate, u Zrenjaninu, u Melencima, pardon, u velikom selu. Autentično delo pleni po spoljnom asocijativnom izgledu kao i kvalitetu unutrašnjih prostora. Ovaj siluetom i obradom sveden objekat u opeci piramidalnog završetka takođe u likovnom i prostornom sadejstvu sa elementima iz okoline, posebno sa tornjem obližnje crkve. Ovo sve govorim da se vidi koliko je već na samom početku svog rada profesor nekako zauzeo neke pozicije u svom osjećaju i svojoj orijentaciji u arhitekturi koja je posle negovao samo kasnije. Tako da se tačno niti neke provlače kroz ceo rad, iako je radio različite vrste objekata. Taj dom u Melencima ima sada nešto drugačiju namenu, novog, naravno, vlasnika, to je sve, prosto vreme se promenilo, ali i dalje taj objekat svojom tajanstvenošću je bila ideja da se zapravo zaštite meštani od svih onih zvukova i tog života koji se dešavao, znači, noću među mladima, među vašim, zapravo, da, vašom generacijom. Kažem, i način zidanja, i izgled, i namena, sve to i dalje nekako ne možemo ništa, ni ta prenamena, naravno, koju često čine ne pitajući arhitektu. I to je baš kod primjera Krunićevih radova i u Beogradu, i u velikim palatama, i u manjim objektima. Nažalost, mnogi su prosto oskrnavljeni na neki način, ali ništa ne može sav taj nered koji se dešava, ne može im naškoditi u celini kad pogledate kako oni izgledaju i ko ume to da vidi zaista, ali vi ste upravo ta generacija koja će to umeti da sagledava. Prilikom projektovanja porodičnih kuća primarno je bilo uvažavanje karaktera i potreba svakog klijenta. Ovaj deo opusa odlikuju naprednost prostorno-likovnih celina u odnosu na okruženje i istovremena uklopljenost naravno u ambijent. Takođe, one oslikavaju i stilsko obeležje vremena u kojem su nastale, uz autorski pečat i refleksiju šireg arhitektonskog nasleđa. U nizu jedinstvenih kuća koje je autor projektovao posebno su uspešne dvojna pomenuta kuća Tašin Bugarin i kuća Veselinović. Naravno, ovde, pogotovo u vašoj sredini, profesor je imao dosta sreće s naručiocima koji su uvek razumeli i njegove najnaprednije ideje
ideje, tako da su te kuće stvarno mogle da budu urađene odradošo kako je on zamislio. To je velika stvar. Već u Srbiji, mislim, ispod Beograda nije bilo takav slučaj. Ali o tome će on sam da govori. Što se tiče takođe navedenog zatvora u Padinskoj skeli, delo odražava mnoge autorove principe, red, ravnotežu, izražajnost, kontrast materijala i boja, stapanje sa prirodnim ambijentom, prostornu jasnoću i korespondentni odnos elemenata zgrade s polja i iznutra. Nada se postignuti ono čemu mnogi arhitekte teže pri projektovanju zatvora, što je najteže postići, u spoljnom izgledu i organizaciji unutrašnjeg prostora u načinu osvetljavanja, u što većoj meri izbeći utisak zatvora. Početkom 80. godina 20. veka, u periodu uspona arhitektonske struke pospešenog novim tehnologijama, on projektuje komandno-operativni centar Stupar 1983. ulici Despota Stefana u Beogradu, odmeravajući korak sa svetom. Reč je o pionirskoj primjeni čelika za poslovnu zgradu arhitektonske prakse jugoistočne Evrope. Od komandnog centra prvi put u svetu nemački mero sistem primjenjen je za korisno i pokretno opterećenje. Arhitekt svoje konstruktivne rešenje iznalazi i osnovni materijal odabira, imajući u vidu posebnost mesta i prioritet brze izgradnje objekta. Zgrada je autentičan arhitektonski doprinos savremenoj arhitekturi, upravo zahvaljujući odvažnoj i kreativnoj zamisli noseće prostorne strukture. Na ovom delu posebno se ističe konstruktorska moć arhitekta i njegov stav o imanentnosti arhitektonskog oblikovanja prostora i konstrukcije, odnosno funkcije i forme. U ovoj fazi rada, obeležen je uslovno rečeno eksperimentom na relaciji konstrukcija, forma, tehnologija, interesovanje za inovacije u domenu konstrukcije uz primjenu novih materijala potvrdio i svojim projektima konstruktivnih sistema za izgradnju ekonomičnih, stambenih i drugih objekata, o čemu prvi put možemo da čitamo zapravo u ovoj fikciji. Potom sledi nova plodotvorna faza rada koja bi se izbrovito mogla definisati kao eksperiment na relaciji kontekst, struktura, forma. Tokom 90. godina kreiranja utočišta za banke poslovne zgrade u Knez Mihajlovoj ulici sa Slobodanom Rajovićem i palate Zora, ugao Matenzijeve i Knjeginje Zorke, u čvorištima gradskog jezgra Beograda prema najvišim savremenim standardima profesionalizma i prilično nezakonnim okolnostima, zahtevalo od autora višestruku umešnost. Rezultat su izvanredno dinamični fasadni ansambli, ali i upečatljivi unutrašnji prostori, promišljeno vertikalno osvetljeni, snažne gradacije i emocionalnog dejstva i klimaksa kao redak moment čiste duhovnosti društvenoj klimi 90. godina od nas. Međutim, ovo su svedoci smo kad vidimo šta se danas i kako radi u gradskom jezgru i dalje uzorni primjeri arhitektonske interpolacije kod nas. S druge strane, to je i vreme realizacije memorialnog doma na Ravnoj Gori 2000. godine u sasvim drugačijim uslovima i prirodnom ambijentu. Bez sumnje, Krunićev memorialni dom je najznačajnije delo novije memorialne arhitekture kod nas, koja posle raspada Jugoslavije ima sasvim drugačiji razvoj nego u odnosu na prethodne decenije izgradnje velikih stanovničkih kompleksa. U tematskom pogledu, uslovno rečeno, opus arhitekta dakle definišu poslovni prostori, privatni prostori i memorialno-spomeničke crkvene arhitekture. Svako od njih zahtevala bi nove studije, mislim, nadam se da će do toga da doći. U paralelnim tokovima ovih koncepcija autor ostvaruje jedinstven etičko-estetski doprinos savremenoj arhitekturi, a dela zaslužuje tribut autentični. Naime, utemeljenje u uzorima iz istorije arhitekture služilo je Kruniću kao potvrda najdubljih ličnih uverenja i osnova za zahvat u organsko stvaralaštvo. U njegovim istraživačkim crtežima prepoznaje se ono traganje za suštinskom geometriju prirode, kako je svojevremeno preporučivao transcendentalista Emerson, a praktično razvijao i primenjivao arhitekt Frederick Lloyd Wright i mnogi drugi. S druge strane, duboko razumevajući Dobrovićeve pouke, između ostalih da je lični doprinos jedino moguć kroz praćenje dinamičnog razvoja sveopšte ljudske misli, njenog prenošenja u svet arhitekture, kao i da pokrenuti prostor podrazumela proces prelaženja likovne obrađene materije u prostornu energiju, Krunić stvara sadržajne i višeslojne likovne sredine sa anestezijskog, apstraktno mislovnog i duhovnog podsticaja i psihološke potencije. U njegovim prostornim metaforama zasnovan u modernističke tradicije i iskustvima drevnog mornarstva, prepoznat je najviši domet organske arhitekture kod nas ne samo u smislu sadejstva objekta i okruženja, već kao organskog spoja svih činilaca i posebno kao idioma koji sažima tragove memorisanog,
i naznake budućih imperativa. Šta više, autor se svojim radom približuje nikada strateško postavljenom pitanju arhitekture primerene našem geofizičkom i kulturnom podneblju. Nadam se da će ova monografija nastala kao plod ljubavi prema arhitekturi, ali i lepoj knjizi u onom bibliografskom smislu, biti podsticanja za dalje istraživačke napore, kako usmerene na rasvetljavanje dela Spasa Okrunića, tako i u obradi mnogih drugih tema i sagledavanja šire konteksta našeg novijeg graditeljstva i društvene realnosti, budući da je tematska vertikala knjige pre svega arhitektura profesora Spasa Okrunića i delovanje ovog autora kao arhitekte i predavača. Verujem da i ovako selektovano izlaganje materije može značiti mladim ljudima koji se tek formiraju kao arhitekte, kao primjer za recimo lično poimanje odnosa umetnosti i savremenih tehničko-tehnoloških mogućnosti, za autentično oslanjanje na naučnu u školi, ali i na otkrivanje zakonitosti prirode, za izbalansiran odnos prema tradiciji i budućnosti. Vrednosti antičke, vizantijske, balkanske arhitekture, šire evropske i modernizma, kao i referentne vrednosti recentnih tokova arhitekture sintetisane su u Krunićevim modelima specifičnog konceptualnog pristupa i otvorenosti. Iskreno verujem da će ova tema imati svoje nove vidove u nekom budućem vremenu, u vremenu koje neće biti definisano kao vreme pričutkivanja vrednosti. Hvala. Milan Đurić, PCZ. Tu me prosto konač, pošto sam imao saradnik i đak bio, naučio da se u recenzijama ne piše recenzija knjige. Znači, već se piše o njenoj suštini i zapravo neću ni početi te recenzije, onda ova knjiga je zapravo jedna vrsta magičnog kovčega ili, ako ćemo, aktuelnije velezijskog nabora iz koga zapravo izlazi taj čitav svet, čitav život arhitekture. Arhitektura ovde predstavlja neku vrstu životnosti, odnosa individue, autora, konteksta i onoga što je stvar. Ono što smo mi ovim svim godinama zaboravili da ona u svojoj suštini, a reći ću zašto je ovo važno za profesora Krunića, ima velike vrline. Na vrline arhitekturi su turbulentna vremena nekako pregazila. Tragajući za tim vrlinama, što smo često nekim razgovorima naznačavali, naročito jedna od vrlina važna za profesoru arhitekturu i za njegov pogled na svet. Setio sam se jedne scene iz filma, odnosno iz knjige, Pamflete, koja je rađena na osnovu tekst Time Down, međunarodne pisateljke i filozofa, gde je Howard Roark, koji je zapravo herojski arhitekta, glavnu ličnost u filmu i knjizi, koja je zapravo transponovanje lika aktualnog Frank Lloyd Wrighta u to vreme, preko iz 30 i 50. Završava svoj herojski borbeni posao, kažem, na vrhu svoje kuće koju je izgradio. Mislim, interesantno što u filmu to Howard Roark glumi Gary Cooper, to se poklapa nekako se tačno uporne i ta pozicija heroja je jasna, ali ono što je zapravo nosi taj lik, a to je ta veza i sa Wrightom i sa nekom vrstom osnova onoga što je profesor radio, je zapravo esencija misli sadržana u arhitekturi i moralu kao njegovoj osnovnoj vrlini, a čega je profesor uvijek bio zastavljen. Ono što bi zapravo onaj raz, a to ću morati da pročitam, o moralu rekla.
Moral i moral razuma sadržan je u jednom aksiomu, da postojanje postoji, u jednom izboru da živi. Ostalo proizilazi iz toga. Da bi živeo, čovjek mora imati 3 stvari kao vrhovne i vladajuće vrednosti svog života. Razum, svrhu i samopoštovanje. Razum kao njegovo jedino sredstvo znanja, svrhu kao njegov izvor sreće, koju kao sredstvo mora uvek da dostiže, a samopoštovanje kao neprikosnovenu sigurnost da je njegov um sposoban da misli i da je njegova ličnost dostojna sreće, što znači da je vredan življenja. Znači, vredan življenja u ovom smislu se odnosi na izrazitu moralnost koja zapravo stvara neku vrstu odgovornosti. Ja ne bih da dužim, nego samo kratko, ali ono što sledi iz ovoga, to što ja kažem, zapravo profesor je poslednji heroj naše arhitekture i ono što je njegovo herojstvo je zapravo sadržano u ovoj knjizi. Profesor Spaseković. Hvala vam. Hvala vam što ste došli. Što je dobar znak za početak vaše sudbine, vaših odnosa prema prostoru i prema arhitekturi. Koliko ima vas sa prve godine? A, sila Božja, vi ste najvažniji. Vi ste najvažniji, zato što ste još uvek dovoljno čestiti i čisti i na vas ozbiljno računam. Računam zato što se uvek vodi bitka za novu generaciju. A tu ima i treće i četvrte godine. Tako? Recimo vi kolega, koja ste vi I? O ja? Da. Druge. Druga? A, dobro, ima još jedno. Ima još jedno. Dakle, imao sam veliku sreću. Potpuno neočekivano, neplanirano, naravno to ne se planira i ličnim zaslužen. Da sam imao sjajne profesore, fantastične. Ljude u potpuno profesionalnoj životnoj zrelosti, kao to su Kojić, koga nisam gledao, je bio odbojan, neprijatan, namrgođen i zavat. Pa je ovo šta je hteo. Zatim, recimo, Petar Krstić, jedan izuzetan majstor, jedan izuzetan, tako temeljan predavač, da je to neponovljivo. Ja se sad ježim, da se setim njegovih predavanja, da se setim njegovih crteža i crnoplja preko cele table u 2 ili 3 boje, a tabla su bile ogromne, naravno, slobodno rukom, sa nekim lenjilom na tuškiće, koji je škripao, strašno škripao, nije dao da spavamo. I onog trenutka kad on završi predavanje, okrene se, stavi krenu na pult, tog trenutka zvoni kraj časa. To je apsolutno različno predavač. Toliko živo da niko nije disan dok on predaje. Sljedeći je, naravno, nezaobilazni i veliki Nikola Valović. Čemu smo bilo reći, kad sam prvi put bio vas davno. A on, međutim, nikada nije znao kad će da završi i gde je stao. Svaki put kad zazvonio se trne, gde si gotovo? Ne je gotovo. Jer ga ponese ga misao, ponese ga reč, ponese ga izlaganje i sigurno onoga o čemu govorili o savremenom arhitekturi. Dakle, ne postoji moderna, postoji pokret moderna arhitektura, odnosno moderna, a ne postoji moderna arhitektura. Da nije to znači da je ono što je u modi, jel? Da je moderna ova arhitektura koja je u modi. Nažalost, u modi su po pravilu strašno biološki. Nema arhitekture koja je preživjela, koja je bila u modi. Ima samo čestite, iskrene, prave arhitekture. Kažem prave, mislim da ona treba da ispunjava
postupka svoj moram da poštujem red, ona mora da ispunjava i da potpuno se zadovoljava svrsishodnost, konstrukciju, solidnost u svim aspektima. Ne solidnost samo u načinu gradnje. Svaka kuća koja je solidno građena, solidnost podrazumijeva sve dimenzije, horizontali i vertikali. Međusobne odnose i tako i mora da zadovoljava dakle solidnost, harmoniju i estetiku. Harmonija je strašno važna. I nema ni jedan segment od ovog koji sam naveo, ukoliko se izostavi i ukoliko ne postoji u tom i takvom projektu, tu nema prave etike, bar za mene. A ovo sve što sam prošlo stalo je mnogo staro, mnogo 1000 godina prošlo. I uz ono što je Bobić pomenuo, šta je arhitektura? Ja bih vrlo rado došao zdravlja Bože. Došao bih jednom vrlo rado da izgovaramo, da održim predavanje, kada budete slobodni, kada budete zavodni. Šta je arhitektura? Jer znate, kolega, šta je arhitektura? Ne morate sada da kažete, ne morate. Bilo bi previše, nije. Zato su prvo dva reda prazna, jer plašimo propitivanja. Ja sam uvijek sedio po tamo. Jedino po kazni sam sedio tamo. Jeste nije kažni to? Žao mi je. Neću vas dijeliti. Dakle, Da. Dakle, tehnika, umetnost, više ono s moralnosti. Po svakom od ovih može pojeno predavanje posebno da se održi, ali ja ću predati, naravno, tehnika, naravno da će drugačije da gradimo dvore, carske dvore i drugačije ćemo da radimo, recimo, kuću za psa. Ja, nažalost, nisam imao priliku da radim kuću za psa, je strašno. Mora da bude lokacija, mora da bude pas. Nažalost, moj pas je živio s nama u stanu, njega više nema, na velikom mjesteću, ima 10-11 godina kako je on preminuo. Ja kažem preminuo zato što je imao hrišćansku dušu. Jer se uvek svakom je obradao i tako čestitog čovjeka ja nisam znao. Dakle, sad se učinu. Kako sreći? Da. Naravno, od velikih neprelazivnih mojih profesora ne mogu da dođe svjestan Vatruša, Milan Vatruša, pa i Zorni Evog sina, koji nije bio profesor, ali je došao da vreme mojih studija. On je daleko mlađi, naravno, sve gosta, što je prirodno, ali je izuzetan čovjek, jer je on uveo naš nastavljeno konstruktivni sistem. Nije svejedno koji sistem odabira. I nije slučajno i ne može biti slučajno odabran konstruktivni sistem. Mora dobro da se promisli, zbog toga je ovdje u drugoj kategoriji poslije svrsishodnosti, to znači poslije funkcionalnosti, navedena konstrukcija. Konstrukcija predodređuje studiju. Istorija oblika, istorija forme, zapravo istorija konstrukcije. Sam Gospod zna koliko je kupola palo pre nego što je kupola pretekla. Zbog toga su izdužene forme sa vrlo visokim temelom bile tako dugo prisutne i tako arhaične i tako dugo opstale. Padalo, stalno je padalo.
Koliko je to vremena prošlo, to mi ne možemo da znamo. Nisam prvi put u Novom Sadu. Moji savremenici, moja generacija su Blagoje Leba, otac vašeg profesora Darka, s kojim sam jako dobro i dugo drugovao, s tim što čak smo nešto postavili, radili 80. godine. Radili smo konkurs za Naftagasa i slabo je bila vajda i jalova utakmica, zato što je bila izabran u vreme Staha Vlade, komunista, izabran je centru Energoprojekt da radi glavni projekat, zbog toga je pobedio ko je pobedio. Moj generacijski drugar je inače pobedio na tom konkursu. I savremenici su također i od doseđena Dragutin Kovačević Šilja, moj dragi kum, koji je, nažalost, minuo 2005. Njegov sin sad živi u Pragu, pa je sa fotografijom, i Istrispun Mandić iz mislim da je Mišli Zara na Novom Sadu, ali moguće da ima još nekoga, ali nisam to zaboravio. Najstrašnije što sam zaboravio, čak i kako izgleda moja prva supruga iz Novog Sada. Nešto na njenom, odnosno na mom slučaju, može provjeriti ono što kaže neki mudri čovjek svojeg vremena. Niko nam ne može biti tako dalek kao čovjek koji ste čovjek. To je fantastično. Uvjerit ćete se, koleginice. Uvjerit ćete se. Bože zdravlja. Ne želim vam da se različite, ali da li se sjećate kako je izgledao vaš prvi moment? Vreme, to je to. To je to. Ja sam prvi put kao da slučam vreme od ljubavi i tišinu vreme. I ne znam zašto to nisam radio, jer sve ostalo je velike stvari. Kao što vidite, ja sam se pokrenio, sobio sam terličnu tišinu, čudnu ljubav. Nije to tako strašno. Ali teško se podnosi, oporavak taj dugo, stvar. Ja vam se od toga izvinjavam, i sam se očekivali na čovjek. Najradije napravio neku tuču ovdje, onima koji su zalutali, koji su spremni da izgledu arhitekturu. Mora da se poštuje institucija arhitekture, mora se poštuje tako temeljno, tako ozbiljno, da ako vam se neko postavi svojim stavima i omalovažava arhitekturu, odmah ga udari. To pre, to bolje. Ove su, Saradoš smije, ja verujem da vi možete da uledite. Da taj zapamti majci, da sa arhitekturom nema igrati. Upornost, doslednost, stavovi, i principi, naravno, principe treba poštovati, a ne kopirati i ne treba težiti nekim senzacijama posebno. To je sve vrlo jednostavno. To je sve vrlo jednostavno. Cijel moj opus je vrlo jednostavno. Zato što su me na vreme učili i na vreme sam zapamtio da nema potrebe nikakve ludilo, nikakve inovacije na svima. A vidite da se vrtimo u krug hiljadama godina, iste konstrukcije. Ravna greda, stup, ploča. A imate neku novu konstrukciju? Ja imam, pretvorio se 5 konstrukcija. Nažalost, 30 godina su sastavili, ona najmlađa, najstarija. Niko u ovoj zemlji nije pokazao funkciju interesovanja da to radi. Istina, jedan sistem u drvetu, želeli su Slovenci da rade,
i rekli su mi, detaljno su pregledali, sve u redu, mi smo ga proizvodimo. Znači, radi o montažnom sistemu, naravno. Ja sam postavio jedan uslov, da proizvodnja bude u Srbiji. A on se želi obratno, da proizvodnja bude u Sloveniji, da bude srpsko drvo i bosansko drvo. Toliko lud nisam. Hvala vam, gospodine. Različit su se to od ljudi, popili kafu, proizvodili su. Istina, oni su papili put, bio sam u Sloveniji. Hoću vam kažem, znači, prokletstvo nasleđeno, a nasleđeno u ovoj zemlji, onda nećete jer ne daju zli ljudi, ne da sudbina, ne da prokletstvo od uvlačenja, zapostavljena vređenja, pa to je, kaže jedan čak, to vreme bio profesor, kaže, to je trougao, to je sistem od trougao. Mislim, to je trougao, to je poznat, trougao je poznat još od Egipta. Pa znam da je poznato, ali to ne znači, kao da su jednog kompozitora pitali, uzeli se, kaže, 16. ne znam kako to, ima neko kao znam, jer ima neko. Uzeli ste, majku, kaže, uzeli se 16. on ne znam čega, on kao nekog kompozitora. On kaže, a zašto ne? Kad on nije znao šta da snima da radi. Dakle, trougao, da, poznat, pa šta ti uradio s njim? Ne mislim ti pravici. Šta si ti uradio nesrećniče? Ti, znaš da je trougao, da? Pa šta? Dobro, koliko smo došli smo strašno još 2 minuta, da? Opet je jednu strašnu priču sa opetom iz 85. Priča je poznata sa opetom, neću nikakve anegdote, zade od toga. Kaže, bio sam spreman sa prijateljom da remontujem neke knjige profesora Krstića. Konstrukcija 1, konstrukcija 2, jako značajne knjige, verovatno ste vidjeli, možda postoje biblioteci, vaša emisija, koja je postoje sa studija, moje studije, ne vaše. Vi siroti izgleda jako savršeni. Sa materijalima i sa institucijom, da ne govorim sa istorije arhitekture još ranije. Jer vi mislite da vi ste obrni? Vidi. Šta? To ćemo vidjeti kasnije. Griješimo svoj Boga sve. Dakle, da je opet u ono vreme što sam kada radio, da je to na neki način svijest, materijal, prehabilitovano na fakultetu, jer on bi drugačije influenci. Jer on je drugačije bi stajali s nami. Tadašnji prodekan za nastavu, koga je zvao dekan, jedna gospođa dobra nauka, ona mi je rekla, a opet je prevaziđen građevinski materijal. Nikada neće biti prevaziđen građevinski materijal opet. Ovdje se to daje do danas traje. Neće biti prevaziđen, pogotovo neće u sirotom narodu, da smo mi 48, 52, 55, 50 i nadalje doneli propis i zakon da nijedna zgrada ne može biti u Banatu, Bačku, bez 80% OPP, a 20% ili 10% ili 8% OPP u spoljnom izrazu dručevinom disciplinom. Sve je bilo drugačije. OPP poštujte kao i svaki građevinski materijal. Mora da se poštuje OPP, jer je to njeno veličanstvo.
I nema šala. Dakle, što sam iskao da kažem, ima još mnogo toga, to što sve tu zavrano predavanje. Šta je to? Sam mi trebao da se zahvalim što ste došli, što ste nas saslušali. Marko tebi posljeda hvala što si nas udomio, što si nas primio, što si pozvao sebe. Nema važnijeg posla od odnosa prema studentima. I nema veće sabotaže od poklanjanja ocena studentima. Kod mene nikada niko nije dobio na poklon ni plus, a kao je. Nikada. Mora se radi, mora se običiti, ne radi. Bolje da beže, pravni fakultete, raj za venčuge. Veterina je recimo čarovna, ali mora da se radi i sa sadom. Mora se radi. Arhitektura je najznačajnija, postoje najskuplja stvar na svetu i ne sme da se arši, ne sme da se radi površno, ne sme da se baca i troši uzor. Arhitektura je najznačajnija stvar na ovom svijetu, jer se sve događa u prostoru. A do danas nije dogovoreno, filozofi na svetskom nivou, nisu dogovorili šta je prostor i šta je vreme. Interesantno je da vreme, kako kaže Schopenhauer, mladi ljudi najviše obraćaju pažnju, najmanje poštuju dve najskuplje stvari. Vreme i zdravlje. Tako? Jer je gušno prvo. Jer gušno prvo. Šteta. Stvarno šteta, prevodno. Kako vas nije sravodno? Već trajite duša. Ovlažno se ovim. Dobro. Hvala vam. Hvala vam. I nadam se da će neki povuk iz ove knjige, iz ovog razgovora inspiraciji za neke stvari koje vi ćete možda biti u knjižari Boulevard Books u jednom onako raspon, obično da vas se malo te razgovor da pa ko bude žela može da dođe u 6 sati. 6. Tema je arhitektu u pokretu. Da, ko želi da kupi knjigu, može po promotivnoj ceni da kupi 2000 dinara je promotivna cena. A može i da dođe.